Ikaze nongeye mbahereza ikaze kuri Togo Sport kandi kabisa ni Sekafa Kagame Cup, ikipe ya APR ndetse na Gor Mahia uko umukino umeze byose kabisa build up. Hanyuma duhereye kuri APR kabisa kintu yabanjemo mwiza muri Suruwane 34, hanyuma Yunus yambaye 28, Christian 6, Byiringiro 18, hanyuma nimero 3 ni Mamadou Zoni Plito, hanyuma ni 19 Sekiganda, 17 ni Aman, hanyuma ni 25 ni Dauda Uwatara yambaye nimero 10, Mugetogwi yambaye nimero 35, hanyuma nimero 8 ni Laufu Memeli Dawo. Yongera akaba ari ikipe ya Pera Gor Mahia nayo akaba yabanjemo mu izamu Brian OG yambaye 23, Kikwange nimero 4, hanyuma Sakari 20, Sirage nimero 2, Odiambo nimero 5, hanyuma Momanyi nimero 39, hanyuma Onyango nimero 8, Diwange Muria nimero 10, Ekanjomo P nimero 24, hanyuma Okoti P yambaye 29, hanyuma Odiambo yambaye nimero 16 kwa ikipe ya Gor Mahia kabisa. Hanyuma kandi twihuse cyane mu gihe Vipers yaje gutsinda ibitego 3-0 ku busa kabisa, karuko match yaje kuba irangira neza cyane. Hanyuma rero mwese mukore kabisa like, share, comment, subscribe n'ibindi byinshi cyane kabisa, turabashimira cyane mwese mukomeje gukora like. Hanyuma mu gihe Vipers atsindiwe 35, 38 ndetse na 45 byose mu gice cya mbere, Mia hanyuma na Watambala yatsinze ibitego 15, 38, hanyuma Watambala atsinda ku minota 55 kongera iminota 3 y'inyongera. Ciao Slavista, mukomeze kugira byiza cyane, turabashimiye, mukomeze kuri runaka gahunda za Togo Sport, mukomeze mukore like, share, comment, subscribe. Ciao Slavista.